سروزیر بلوچستان میر عبدالقدوس بدنجوها رینیو ریکارڈانی دیجیٹلائزڈ و کمپیوٹرائزڈ ریکارڈانی منصوبہ افتتاح کتگ ای درگتا کوئٹہ یک مراکشی جمدارک بوتگ گوشک بیت کے ہی منصوبہ درچا پیسرا بلوچستان لینڈ ریونیو انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ذریعہ چا گوادر و پشینہ مرکز جوڑ کنک بیت و آسراتی دیگ بیت یہ درگتا صوبائی وزیر ریونیو کمشنر کوئٹہ و دیگر اعلیٰ عہدیداراں یہ مراکشہ بہردور تک گیش اسمبیار گوشگند کے ہی منصوبہ سرا محکمہ ریونیو 2017 چا کار کنگا بوتگ تاہم نوہی زمینانی مینول ریکارڈ کمپیوٹرائز کنک بند گیشے گوشگند کے ہی سسٹم تہا لاس مالوکارا یک عاصم بحریہ شکایت پورٹل سہولت دست کپیت گیشے گوشگند کے ہی منصوبہ ہے دومی بہرہ جعفر آباد و کوئٹہ زمینانی ریکارڈ ڈیجیٹلائزڈ کنک بند گیش ای منصوبہ بہترین کارکردگی صوبہ سروزیر بلوچستانہ صوبائی وزیر سکندر علی عمرانی امرائیہ ایس ایم بی آر توصیف کو تگ سروزیر بلوچستان گوشگند کے ہی جدید ٹیکنالوجی کارمرس کنگا زمینانی ریکارڈ گیش محکم بود کنند وش نیوز کوئٹہ